Meghalaya State Pollution Control Board sai sisin pat kala pelong ya ka public hearing nang matapan pesngau pai ba nang bak Amrit Semen kan yo ekalat mati motion hapo umlong ka bahap opo Izentil district bukan yo penhe ya ka karkhana permit de bulat jongka hakane ka public hearing ayo ya ka jengkran nak liang ki pakarsan ya kan ka jeng mati motion lan penhe ya ka jeng kam juga Amrit Semen mana peleng ki pakarsan ki kentup yo we ne ki MDC jongka Gentles Autonomous District Council Ladan ru ki persyak ya kene kejeng temu mat iwe ni ki persyak ilong ikong Rina Roy Bare berpenpau kejeng persyak ka bajur ya kene kejeng temu juga Amrit Semen. Ikong Rina Roy apa persyak yang kejeng temu juga Amrit Semen dan air rengkat bagajeng tho sekam Meghalaya State Pollution Control Board berpenpau ki daw balai ba i persyak. Edisi yang ini ya ki officers yang ka council wa buram ki duka EO deputy secretary wa ki staff ya warok ki wahe chnong ki em surrounding yang kanika tau kawo penmani ya kanika public hearing desnyo tore we play ya ki wahe chnong kinong yalam ki wa per ki wa em alai jong chnong but alai jong di tau na yenye heni por kamu kon yang gelaka wadaman le u isi member Wadarimba ha po yung ka elaka ramba yung i nado kisnam kende paun ru kende paun nyao ngadamana kamu wina isi member da jo manle kamu secretary yung ka elaka hi ha po ka elaka ramba ya kani ka por nakaliang yung nga penpaule wa hejo por ngamano kamu MDC wa mi khamat ya ka chinong ramba Chagatai ka council ko mayagi mi. Dihini por na kaliang yung apan pao ka jusang ko wakro. Yakini ki chinong ki wm sudong. Yung kini ki company ki wawan nene kasngi hedging ito wow ya ka support na ibenta kani ka tao kani ka Amrit yo ako pendep dan bukti ya kanika penamkam ya kanika mines kayo ka lebenta yo function katay ka plan ko em hetay hamus yang mare theme de ha kanika por nagaliang yo nana chimi ya kanika benta ha kawang from my side also I have strongly support the Amrit Semen to doing the mining at Muli area elaka Rambai tanda kini kenteno kadia kublai siejarno di kenya saya bahas jong yang ibarok bat ngai kublai ru khamtam ya gitu ki baba kle ya kasnong ga jongin na kabanta kini kamani itu kinong support namar ba pio iu to nong pule hangne ubajom ya kani kakot na kabanta ban pensngau pai ba ban ya thu ya ka jing shisha khamtam pio ngau da kini ki dekot jong ka elaka hana bom ya pay phang ban pembay pot para penar we are the indigenous peoples hana ban buno da udekar bonglong unong sisyar ya ka sinong ka thao ka jongi bad ha ka nama ba piyo iru katku ba ka sarkar India ka kwa ban implement no ya ka CAA ban pelong try sinong no nang ta ha ba kadu bonong moro pukaro de ha ka ne ka pa na kwa ban repeat khamta ya kinong snong sa balai kumto de ban alat ban pulilut hangne la tho kai ke jingyo ka jongi na ka ne ka mining jong ka ne ka Amrit ngan ye tu ipi namari sa la kerpat bangdon company bungtin keren baik syapang ka environment kane kambe ka jaka ban pengi kita ki development is useless hangne la tho sha ka jaka kamlong ban sabreu hide ban bakli ha e kin pensa ka jingnya saya bahas jong yang ibarok bat ngai kublai ru khamtam ya gitu ki baba kle ya kasnong ga jongin na kabanta kani kamani itu kinong support namar ba pio iu to nong pule hangne ubajom ya kani kakot na kabanta ban pensngau pai ba ban ya thu ya ka jing shisha khamtam pio ngau da kini ki dekot jong ka elaka hana bom ya pay phang ban pembay pot para penar we are the indigenous peoples hana ban buno da udekar bonglong unong sisyar ya ka sinong ka thao ka jongi
Bat ha kat nama papiyo iru katku ba ka sarkar India ka kuat ban implement no ya ka CAA ban pelong try snong no nang ta ha ba kadu bonong moro pekero de ha ka ne ka pot ha ka ban repeat khamtang ya kinong snong sa balai kum to de ban alat ban pulilut hang ne la tho kai ke jingyo ka jongi na ka ne ka mining jong ka ne ka amrit ngan ye tu ipi nama risa la kerpat bengidon kam ban bungtin krembek chapang ka environment kane kambe ka jaka ban pengi kita ki dilamen is useless hang ne la tho sha ka jaka kamlong ban sabreu hide ban bakli ha e kin pensa nangta om champat perkat kalat kumno ban penkeria ne ban ai jaka sa thama balai phi khang pule ya kane ngai yo sar ya kane ka kot na ka website jong ka Meghalaya State Pollution Control Board balai phi buri ya jing sisa menta phi ko ban pelang meraw yang ni buna da umendar hang ni ha bodar ba phile ilam yang ni ha kane ka snong ka jongi phi bara ki ba support phi Dewan Bakri lada ja AA ya ka snong ka jongi bam tip ban pule ueru kublai sibun kato itu imis ibawan ban ajing ikan na benta jing nang distat ngidai kiri pule kot om bengi yang hang ni ban dia kala wai bet kajaj ban riu khantam ye phi ki ba yo jing mentoy dau mende sa ha ka jing dei bat kata kane ka dei ka benani ka kwa bai ban sim ya ka jaga jong ki travel ngan ye thu ye phi lada kan ni kan urang ngan keu yang li yang sao naba ngam kwa ba kalawe bat kapateng ka jongi kan yam bat kan nan ya ka jakaru tang hang to 0.6 kilometer hana tang si kilometer amdan laya thu sai ba hasnong jongi ladan tang ki kram ki kro amdan lada de ba kan bomblas hang te bakan le mining kamut kasnong kan kelon menuban bakli ya kata sa nganong lepa ya bahadin habut kani piong hana pila support om bara kina umlang kin support ke ke baurang basnong bara asnem ngiya kran tang na kamenta kate kalung perdi hana bayada mindset ke kata kejimu jongki tat hadu khatra pat artholatric u benai hadu baka pollution control baka ai notification hana baka krani ka jing sisa kade bakan klong mausun hamni hamule bahasa ong oh la sakni ka jaka jongi dena kada ban rano daka maini kai ka plan ka jongki dena ka